U ramikoch manifestaciji Maj Meša z matematiki, ktorú vjedno organizujú Centar za promociju nauki i Matematični institut Serbske akademije naukov i umetnosoch, včera u Galeriji nauki i tehniki Sanu Natalija Budinski, jedna z najkreativnejších profesorov matematiki u Srbiji, otrimala svoju robotnju pod nazvu Matematika i origami. To u každem slučaju velika čest i velike pripoznanje za uloženi trud. Ukladam veljo trudu u školi i u svojoj roboti i eto teraz to na taki sposob jak pripoznanje tomu. Na robotnji boli prisutni školjare dvoch osnovnih školov z Beogradu i Batajnici, a svoju profesorku potrimala i delegacija z Ruskog kerestura. Велика нам честь, я Наталії вінчуєм, і вінчуєм її на її роботі, що uključuje naših školjara, ktorí iste toto vidza, uča od njej veljo, uča že z malého mesta mož pojsť do veľkého varošu i postihnúť úspіх i ukázať toto, co znajú i co nauča u našej školi. Po zakončenej prezentaciji njeveljka delegacija školi Petro Kuzmjak naščivela i výstavu na Chemijnim fakultetu, na ktorej na interesantni sposob predstaveni značni istorijni osobi z oblasti matematiki, jak i z osobi matematiki z nepoštrednej nastavnej praksi, medzi ktorima i mlada kreativna osoba z našej zajednici.